Hakni ke arpau letrik Desember arja rausan, do em ke bumper Housie ke wale paulak tengka, ke wadapun man Laskeiñ Pamsna Stadium, yo pun mi paisa de bentar ke Village Defence Party, VDP, ke Laskeiñ West Ginger Hills District. Ke bayi le Housie man ke arja tiket, we ur company le ke to prat lagi house, wanyau to lagi lain. Ke first house man ke paulak, ke second house lelak, ke third house arlak, ke fourth, fifth, sixth, seventh, wa eighth house man ke marchilak ke we. Kinyau tu lagi lain man gam ni ke Jolly 5 cilak, ke Jolly 7 cilak, Jolly 10 cilak, corner cilak, top line cilak, middle cilak, wa bottom line cilak. Wai do em le ke badlock ke wa lelak. Wai ke ni mon ko yakitu ki wasi bhah o pam duna do ke number hai wa ujob ki lelak. Ipor o pengkle ke bumper Housie ke wa le paulak nangta to ai por kat wi je met wai ki wi ke general Housie do sedang ki ai por nyau je met. Hakni ke sengi mem kam subai psia cha ke fet wai dawan penwernya da ke warwai wa tem dai lang ke DJ Jelly wa ki bi de. Ya ki tiket Housie ye wo thet hakata hi ke sengi wai ya ki dais da we chwa hapo ha chwa pun kle yo monikam i wo khoj wa suba. Da maham ya ki wan ke wadai ya ki wan ke mar klem da yo bor wai ki wale percha da pen stom ya ki de wa